pesawahan daerah Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Chef, buat ngeliwat mantap ini chef. Gimana? Mantap, belum sampai chef, enak ya mah. Udah nyampe baraya. Mantap pisan chefnya. Iya kayak tuh. Dia gak mau di kamera baraya. Takut ada yang mengenal dia. Mana? Kadurukan juga. Ini tanaman kacang bar ya. Suasana daerah Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Mantap bar ya, pokoknya kami ngaliwat. Enak tanjing nama chef. Di dia mah lauk baloknya di mana nya? Rese dia mah. Pokoknya mah jeung asin oge enak. Pada beureum teh nih. Pada misterius teh pada beureum teh. Chef ngaliwat chef mukbang ya, belum mukbang. Yuk, ya.